Croeso nôl i'r rhaglen lle da ni'n ail ymweld a gwersi Cariad iaith yr Aduniad, the programme where we look back over the lessons of Cariad iaith, the reunion. A ydych chi'n cofio, yn yr haf, oedden ni'n defnyddio stori anturiaethau Fflach Eirias. Tybed faint o eirfa anturiaethau Fflach Eirias oedden nhw yn ei gofio? Pan oeddech chi lawr yn fforest yn yr haf, ydych chi'n cofio oedden ni wedi bod yn gwneud stori Fflach Eirias ein harwr ni oll. Felly, dyn ni'n mynd i weld faint ydych chi'n cofio, mae'n siŵr remember, faint ydych chi'n cofio o Fflach Eirias. Panics? Na? Felly, dyn ni'n mynd i, mae gen i gêm nawr, dyn ni'n mynd i wneud, felly dyn ni'n mynd i gael cystadleuaeth, competition, cystadleuaeth, i weld faint ydych chi'n cofio o Fflach Eirias. A beth sydd gyda ni? Beth sydd gyda ni, right, ydy, mae gyda ni... Not so glamorous assistant. Brawddeg, right, phrases, ymadroddion allan o Fflach Eirias, a lluniau, pictures, a ydych chi'n matcho nhw i fyny, a gawn ni weld, dim pressure, pwy sydd yn matcho y lluniau a'r ymadroddion. Right, okay, iawn, ni'n barod i fynd i mewn i bare nawr, felly beth nawn ni, nawn ni gael Bob, a ti, gyda'ch gilydd. Os newch chi fynd i sefyll wrth y bwrdd yna, iawn. So os newch chi fynd i sefyll fan'na, a just sefyll yna am eiliad, nes bod ni'n barod, a chi'ch dau i ddod fan hyn. Right, nawr te. Ar y byrddau, mae ymadroddion, phrases a lluniau. Now, sut bynnag ydych chi'n neud hyn, ydych chi'n troi drosodd y lluniau a'r ymadroddion, a mae rhaid i chi fatio nhw. Ac os ydych chi'n meddwl, right, iawn, dwi wedi cael par, rhowch nhw i fi, a na i checio yn dweud, iawn, neu, na, sorry, nôl i'r bwrdd, right? Ond y grŵp par sydd yn ennill ydy'r par sydd wedi llwyddo i fatio popeth. Okay. Right, iawn, yn erbyn y cloc, right, gen i weld pwy sydd yn cofio ei Fflach Eirias. Ar ôl 3, 2, 1. There we are. Oh, do you? No. Right, yeah, okay. The money. Yeah, okay, yeah. Oh, the three little kids. What's Hero of all. Right. No. Three Mockingbird. Three Mockingbird. Yeah, okay. Little cat, there's a little cat. Yeah. And we'll got that one. Easy reading there. Yeah. Right, yeah. It's Fflach Okay. Eirias. The money. Right, yeah. Fflach. Where's Fflach? Yeah. No. Okay. Okay. Right, down. Oh, yeah. Fflach. Right, down. Okay. Nia. Yeah. Ydy. Okay. Mae'n gwybod rhaid os ben. Okay. Yeah, okay. Mae'n dewis, yeah. Hotel. Yeah. Okay, Film down. director. Award-winning film director. The money. All right. Oh, you are. Password. The money. Okay. PhD. Na. Dim hwnna. Na, mae hwnna, ia. Okay. Sorry, boys. Mae'n fwy o brawddegau yma. Mwy o brawddegau, more sentences na lluniau, so mae'r rhai Da iawn. No A money. lovely pig. Oh, lovely. Oh, there's the wedding. Oh, Oh, they're lovely. Lovely pig. Okay. Na, dim hwnna. Na. Wel, mae'n pa Oh, hyfryd. that must be Clogydd enwog iawn. Dyma ni. Iawn, da iawn. that must be the married ones then, the lovely pair. Da iawn. Mae un mab. What's one the son. word? Byd. Byd as well. Par Oh, hyfryd. Mae'n sawl rhan. Right, da Y iawn. byd. Dyma ni. Ie, na, mae mwy o ymadroddion, Okay. Gata. Dwi'n gata. Mae un mab gyda ni. That's one son. Par hyfryd. A lovely pair. Mae rhestr Fan. hen. Dwi'n siarad gormod. They speak a lot. Dyma ni. Na. Oh, no, that's register. Everything. Oh, right, fad. Na. Well, look, it's got to be one of these. Ie, dyma, dwi'n siarad gormod. Right, dyna ni, wedi cael, right. Agos.
Oh, well done. Ti'n cofio gael? Da iawn, well done. We ran all the pictures we did. It was a fix. You just sat down, I did it all. Da iawn. A record, Da iawn. So dyma ni, rhaid gewn ni weld, oedd rhaid dros ben. I got the last one. Dyma ni. Ti'n gallu fynd? Fan hyfryd. Trowch i tudalen 2, lle mae'n dweud worksheet 6. Okay? Trowch tudalen 2. Nawn ni ddechrau gyda hwnna. Mae yna 2 restr, so mae Nia a fi mynd i hoffi chi nawr ynglyn â beth sy'n matcho. So, rif un, gwreiddiol. Nawr, pa un o'r rhai Saesneg ydy gwreiddiol? Mae matcho gyda beth. Gwreiddiol, rif un, ydy... Original. Okay? Felly, corach. Beth ydy corach? Is it a dwarf? Da iawn. Da iawn. Enwog. Beth ydy enwog? Famous. Right, okay, yeah. Ennill. To win. Da iawn. Gwyddonydd. Is that a villain? Chi'n cofio be oedd wedi gael? Gwyddonydd enwog, ie? Gwyddonydd. Gwyddonydd. Efo PhD mewn ffisig quantum. Scientist. Ie. Cyffroes. Excited. Credu. To believe. To believe. Anghofio. Forget. Perchnogion. That's the Architect. 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 Perchnogion. Yeah, right. Gwesty. Perchnogion y gwesti. There were a couple. Perchnogion y gwesti. Perchnogion. The couple who run the... The owners. Yeah. The owners. The owners. Da iawn. Fantastic. Anturiaethau. Adventures. Paratoi. Prepare. Gorau. Right, Lots, so the best. Best. Ie, da iawn. Bydysawd. Universe. Universe. Da iawn, right, iawn. Pensaer. Architect. Gwahodd. Probably been on Film. Invitation. Right, yeah, dyna ni. Dihirod. Hiro dieflig. Devil. The devil. Yeah, The bad guy. Scoundrels. Villains. Da iawn. Scoundrel. Yeah, a wedyn gwesteion. Guest. Dyna ni, iawn. So gyda'r geiriau yna, ydych chi'n gallu mynd yn ôl nawr, a ydych chi'n gallu gwneud hwn. Oh. So it's the same word, yr un geiriau, same words, ond mewn gwahanol ffordd. Reina a llenwi hwn. 5 munud! Wel, mae Mostyn wedi bod ar ei wyliau. Gwyliau? Holidays. I ble? Ar fferm. Yn agos i Lanrwst. Ac am gyffroes, dych chi hefyd yn mynd ar eich gwyliau i aros ar ffermydd ger Llanrwst. Dyna neis. Cyffroes. You too will be staying on farm. Reit te, felly, mi fydd Lisa a Dai yn mynd i aros yn fferm Hendrewen gyda Grace a'i gŵr. Iawn. Mi fydd Wyn, Bob a Lucy Jones yn mynd i aros ar fferm Bryndawsi gyda Dafydd a Beryl a'r plant. Ac mae Gwartheg a Defaid a Cheirw, fel Sean Cornch. Rangers. Ie. Reindeer. Ie. Sean Cornch. Sharp as ever. Ac mi fydd Alex a Lucy yn mynd i aros ar fferm ochr cefnisa gyda Marian a Trevor. Ac mae ganddyn nhw dros fil, over 1,000 o ieir. Tywel. Ie, neis de. Iawn, chi'n edrych ymlaen? Yeah. Da iawn. Brwdfrydedd. Dwi'n frwdfrydig. Doedden nhw'n mynd edrych yn gyffroes iawn. Not very excited about the prospect o fynd i aros ar fferm, nag oedden? Bron mor gyffroes ac oedden nhw pan oedden ni'n trio dysgu can iddyn nhw am anifeiliaid. Y gwir oedd,
Doedd neb yn siŵr o'r dôn. Nobody was really sure what the tune was, nag oedden nhw. Beth bynnag. Dewch nôl ar ôl yr egwyl i weld pawb yn canu allan o diwn.